Maloi lau mali e ho e ki mo lele e tonga kotoa pe. Whiawhia ke talitali lele ki mo tonu ke mo uni o ngongo mo le dio tonga ulua ki mo iwa. Kau mawho ki e televisone tonga ki he hoani. Makai koe ke ngahi ulu i o ngongo. Whakaha e he e ki pare mia hua kawa me liku ke ngongo e le dio tonga. Ai tali e Amerika ke whakotu uha ofisi wha ambastoa o Amerika i tongani. Mea e eki sea e komiti kakatono pele vaya o whawhunga e eki sea me kau me mipa e whale alea i hana tuku atu e nao pōpua ki whekau ngā mamahi ki e pare mia mālono sia pani kone pekia. Pea maho inga ke mo oi ma teu teu e kakai e whunua ki ha taimi e a o mai e vai nasi mangi box i o tau kau a whunua ke hikua ni os ino usila i loro tongani. O ku te epe me ngā hiongo ke he ana iange pe whoki e tawakai ki e whamuita me malai o sipoti pe whoki ke tu unga o e ea. Ka kaori rea ni polu tere me wakai koe ki he whaikiki. O kua manaki ke mato o atu e whaingata alahi na e wheha ngai me kakai o tongani, i ngai whaamole o e whalau ki fisiko e whengango fua pe visa whalau ki Amerika, e manaki ke whaotu e Amerika i tongani honau ofisi whaampastoa. Ko e whaiki ke taranoa ko iamo senolita tui vai. Ko e hiri e ni hono whaha he eiki pali e mia hua kawa me liku, i he whaike eke makehe mo o ngonga le ti o tonga i he pongpong e ahoni, lalo tonga e ne mea i he whakataha e kautake ngai whanau Pasifiki i sua fisi. I he mea eiki pali e mia o tonga hua kawa me liku, nā ne whamahino ko e ola eni o i whakataha na whakahoko mo i tukon Palestini o Amerika, Kamala Harris, lalo tonga ai whakataha hono ni mga fulmataha e kautake ngai whanau Pasifiki, pe forum. I he whakaike eke ai pulelahe komson whamawholalea o tonga vi o laula kai mo eiki pale e miahua kawa me liku ki fisi i he kawe inga e whakataha, pe eke ngai kawe inga kehepe ai ane mea ki ai eiki pale e mia. E lawe kai ko whakataha ne kautake Pasifiki, kau gema kau mi Islam kau official. Kua i kai mea lalahi o ku whaikai toa ngā pe ku whakawhiwhia ku lawa te aha whaika maari ke o mai ai o whakataha. Face to face ko face o whake ki whakatata ko nei COVID tahi wa. Ko kau e kahi topiki mahui ka whai si o ki ai, ko e palani ko ni ke Pasifiki, ke wanoa ni manoa, ai ko ngā epe ko hae ngā epe mahui ka ke Pasifiki, ko ngā kene hanga tataki e whengau e aki mga hitoko ni i he tau whanonga ko ni. Ke whakalaka ko nei Pasifiki mo e tau sio ke ngā tawhaki, ngā hipore. O tau sio whalu fua ke Pasifiki. Mea tai tatau pēu whai sio ki he ko haha mea whai ki he mea utoan ke ngai whanua ko ni Micronesia. Ai nanau, ai whoke nau mawahe me forumu. Pau whai ngau e ke lawa o wha sio na lawa o whaha a whakarerei. Ke ngai mea ko nanau tokan ke ai pau pau e tō mau inga i ahoni. Ka koutu ko mea mahinga taha mahalo i ahoni viola ko e whakahaga mai koe ni he tokon Palestini a Amerika, Kamala Harris, ke ne nai whai ne address mai piko ne lea mai ki he kautaki ko ne Pasifiki i he aneu. Panai kau he mea mahinga i ko ne whahoko mai o wai ke whotu ai embassy Amerika i tō. O tui kau e ni he mea na tau tokang ma ke whoro, tau tu whitope ki he wharere ia nge bo whaivia nge wā kon bo Amerika whengau aki. Kau te kau pi whuki ai pa mo si o kon ki ai visa o whatokanga lahi ki ai kon ho tau kai ngā whao mai kon ki fisi. Ai e kamata lewa whengau aki ai pa mo Amerika. Ke hai ngahi be ke he pe ko ke whai si o ki ai. Kai lava whotu ko ni ai ofisi po embassy kon Amerika i Tonga. Koe mea pētaha nei te whaisi o ki ai viola ho. Ko notali Amerika ke hiki ai tokoni mai koni i he FFA he taliti koni komo FFA i he tauwhito ke tūnā mo me pe. Me he uataha miliona Amerika he tau ki he ononoa miliona Amerika he tau ki he tau e hongo fulu koni ka hoko mai. Ai mawai ina sia tonga pau whawhiwhia o ku kamata tokoni lahi ma Amerika ke ngahi tawhake ke koni
Oi langa whalaka ko ni Pasifiki. Ko tu ko me mai kai e viola e mo tau honga ia e loto lele Amerika ke foto ha office ko ni I tonga ne fa fai pe e ta no ke ai. Pa ko tau ni foko tau ni mano ia e tau pa fra diplomatika mo Amerika. Ka ne me lele ke fai longa ia ke tau ni mano ko ni tau finga ia ki. Pa te la vai pe office ko ni o fra lele I mo to fai vi mo to ni e tau whengawe aki kon a tonga mo Amerika. Tuku ke pe ai lele kon na ke lawe ki ai ai visa mo mea kai ki to whema urewa ke o mai ho tau kai ngā ki whisin ni o whapae a he ni mo ala mea pe. Ai ko tu ko ngahi me ai au ko whawhiawhia pa ko mea tau whamalo I ai. E au ka tuunga unau o whengawe ki mo tau tolu ke ala whotu ai ha embassy to. Oku iai nei ha whakafuafua ki ha taimi e ngāri ke kakato ki ai ngai fotu ba mo ngai palani koe ki he fotu ofisi koe ni tonga ni. Tu e tani mi u kei whai tāno apa e whola uang e whoke toko ni kau he kau toko sike tali ko ni Amerika ki Tonga. Ke whakailonga e tau ni manoa ko ni o tau wā. I he kamatanga ko no a kosi. Pa tu e whai e toi tāno ai ke mahino a ke ai. Ai ngahi mea o tol ke whahasi o ke ai e wheitu ke tu ai ofisi mo wala mea pehe. Pa toko mahino le waha timeline ni mo taimi e ala tu ai embassy Tonga. Hange pe koia ko o mea I kai ngata pe foki I he toe whainga maari e ange, but I kai ke toe lahi a whakamore a kai ngā tonga I wholau ke omi ha visa I whisi. Kai e lawa pe mo ke toe mea ange, ke toe ngahi whainga maari e ke he ange o hange koia koe ngahi ofisi wha diplomatika ku tu I tonga ni e malawa ke tau inasi ai I atu ai ofisi ni I tonga ni. Ko ia ko kau foke me fai ngo fu le mai ta no ke ngai to ko ni fa pa nga mo ngai project a America ko e ala ma wa fai nga Maria tonga o pa ia na office e tu I tonga e fai ngo fu le vai pa la vai o to va o fi ngai ta no pa ko fla mu ia la le va ma wa ngai to ko ni po ngai finga ya e la va ton ki ta ula fa la ka Kataki pe moa e lapi ke whaianga hao mea ki ngahi whengau e aki koe ulo tonga whakahoko pehe pure a ngā pea mo Amerika I ngahi ta whaaki ke he peho nge koe tau te whito ke ngahi mea whakaekonomika. Ko tu ko toki hiki nia e to ni mai Amerika ke Pasifiki ke hele volo ko ni ko lai ki mua fong nei me fai me pe nga we Australia mo no sila ka ko to ga ni ka tu nga una u ala ke hele volo ko ke tau fenga ga ki hange ko ai ko ne tau office to ka ma ko ga kiripati ka ko kalahi o tala no ko no fai ko ni for mo ko ni fisi ke whahasi o pe koe hākai mea mawenga ke Pasifiki e tau whanonga tu koe ni tau pehe ke wanoa ni manoa. E o ku wai le wai ai whaamu e whai kono no alea e palani koni a pongpongi. E mahino ange e haa whanonga koe o Pasifiki. Tau te whito ke hae mea whai ke ngai pole ke he koe ni o ku o tau wheko ki moia e Pasifiki. Pau kai ngā tai a mahu inga koe ni tau tu whakataha. Mahu inga koe ni ke tau sio ka mea tokanga ke ngai whanua e North, ke koe ni kau Micronesia. Ke lawa whaha ngāwe ke ai, ke tau kei tu whakataha pe ku lele ia ke tau tu whakataha pe au ku mahu inga ke tau tu whakataha. Tau tu whito he tau whenga aki koe ni ke ngahi mea whaka mamani lahi. Whaasi pe fo ke whainga pe moa mea ko lawe I pe koe ka weinga koe ni ke fotu e ofisi wha ambassador Amerika I tonga ni na e kau pe ia I he ngahi whemea aki na mo whakahoko pe hange koe kau whafonga me pureanga Amerika ngai whataanga ke ne mo whilongo aki ai ke whai pe moa mea whikau aki pa moe mau inga ko ia ke mo mea hanga tonu o whai ha whemata ki o tapuangi pa mo tolu hanga tonu pa me kau whafofonga ko ia ko hi ko ngai kawe inga mahu inga ko ini. Ko kai ke whasisi ia mahu inga ko e wheti o whaki Nei whai tala noa au ke mau ki palau nei whai tala noa ai ka mo e Senato John Kerry Special Envoy ko e Palestini na mau I Lisbon nei whai tala noa ai pia mo e tokon sike Itali whika koe I he tā noa koe ni ke tali te koe ni he tautai. Pia koe whamalo ai ke
ke ai ta whai kon ni whenga e aki kon ke whai kon ni tā noa pa mo Amerika nge ko potua ki puri. I he lava kon o whai e whenga e kon ni ke roto lere Amerika. Ke nau sio ke whotu ha nau ofisi kon ni tonga. O kai ko ha tau pe ko ha me ke tau pasisi ia. Ku hange ko lau ko ofisi pe ko Solomon ko Papua pa ko Kiribati ni foto kai ni foto kai ofisi embassy Amerika he Pasifiki. E whaosipi ia ha kawenga e whama opo aki e wha eke koe hawani. Ai whawhewhia e whenga ki hendi pa mo e wai tau kautonga wa we ngahi wha keke hange ko forumu ko Son Teki ko Alfred Soakai ko Henry Koka ka umafo ka ngi SPC wa Paula Vivili mo. Mo ke nau tol kono e pa ku ngo USB wa masa so fai ko fu nga we ni ko nga ko ma wa mo ke ni la ba peo ta no nga ton pe ka nau tol nga to ko ni fe ba ko wa nga fe nga ya ki fe ma pa ku o ku ya ai fe fia ko ta la ba mai ke ka ke nga ta pe na fai fa to ya hai ka ko nau to ko ni mai dai ma le le mai fai fa to ngi ha nge ko ya ko forum ko ni ai fe fi fo ko ma Whataha mo whanau ako ko na USB ka ma utwesi whafonua ko ni afisi. E kautonga ke ngā ke sio pe hana mea na togang ki ai. O whai bea po tā no ai he whainga maari e koe mau hia ni. Po whamu ke mau popo atai pe ke tim netpolo mo tim soka o kamata whoke. Wainga tim soka he whiawhin. Tau tim soka whiawhin ne. Au to kamata e netpolo i ka au me pa pe mau alu kai pa pe fa fenga fa sia ki pa we tau pe foko nei ka le tahi tau ko mo Australia e he to na ki pai fai ga mali te mau fenga tu ki atu ko ke tau fa nau ka ko fai ga mali le ia ha tau kai nga ma tau kau to ngai ta pa ke he ngai fonua pe ni ke tau fe to ni aki ai fa hoko ko no tau fa to ngia ma tau ki fonua. Lolotonga ini na whakaha e he tokon Palestini o Amerika, koe ngā unu mai eni a Amerika ke lalanga ai whiohi me ngai whanua e Pasifiki, ke te wā ofia ngai whingawe aki whakadiplomatika. Mahina pe foki koe lolotonga ni koe ofisi wha ampastoa a Amerika i fisi pe, o ku kei whamalmalu pe ki ai a tongani i he ngahi ngawe whadiplomatika mo Amerika, o kau ki ai me ngahi visa folau. Kai kehe ku kau i he whotutu ngā we mo hono toi whamo ui e proklama ngā we ofa a Amerika pe USAID o ulu i apitanga i fisi pe atataki me iai hono tu whake kau ngā we ofa i he ngai whanua Pasifiki pe ko enuk i loa i tongani koe kau pisko a. Na e mea fok i he whakatahaanga koe ni pe forum mo i kau minista ki muri o ngai whanua o kau ki ai minista ki muri a tongani whekita utoi ka manu aia na iai ngahi kawinga kehe pe na nau whakatahai i fisi. Nei kau e ngahi kaweinga ke whingawe aki me ngahi kau tahasino i paanga whawaha pule anga, me ngahi whenga maari e kehe pe ke whakahoko mai aki ki tongani mo i Pasifiki, ai ngahi tokoni wha ekonomika, o hange koe mea e minista ki muri a tongani whekita utoi ka manu ki hongo ai le tio tonga. Malo apito viola ba te kore ke hufanga ngai whakatapu ku o whaoat kakato me he whare whamafola lea, tā ke paha halawe ki he ngai whakataha ne u lava atu ki ai. Koe uraki pe koe whakataha koe ni koe e kau minista ki muri, na e whakahoko ia he wikosi he aho walu. Pea hoko hake mo e whakataha koe ni ai kautaki whekau aki mo e paanga tokoni koe ni ai pule anga European Union ai na e whakahoko mo ia i he wikosi. Ai ko konga koe rakpataha koe na ai minista ki muri koe teu pe ai hoik minista ki he asenita mo e pokalama taha koe ni ai hoik ki taki koe ni i he Pasifiki e nau ngai whataha koe ni whahoko i he wikeni. Pea kai ke ngata ai na e lawa pe ke whahoko mo u bilateral meetings, koe whataha bilateral o mui atu pe i he eik palemia e tolu ne lava, koe raki, koe
whakataha mo paremia koe o ofisi. Pea koe whakataha noa, nai whakahoko ia mo paremia koe ni o niue, whakawhiawhia o pito ai whakataha ko ia. Nai mao e whaingamari ke whakahoko mai ai whamalo mai ai paremia niue ki Tonga. He tokoni ange nana ui tokoni mai ki he nei ai whakatamaki nai hoko. Pea aru ai waka Tonga o tokoni ki anau tolu. Pea na announce ai pe e paremia ai tokoni whengo panga Tonga takilu ki he ngā ue koni ai pure anga ki he hiri koni ai tsunami mo volcanic eruption. Pea koe bilateral pa koe bilateral hono tolu nai lava ia he ahoni mo Assistant Secretary Medina he hiri koe ni hono whaha koe ni major announcement koe ni Amerika ki he Pasifiki. O lawe i foki ai o ngongo whawhiwhia koe ni o whikau aki pa moe tari koe Amerika ke whaihano fōtu o ofisi whakampastoa koe i Tonga ni. I tau kei e whitu una koe whawhonga whatiplometika ange koe kautaha ngahi pure anga whatahataha pe koe United Nations i Amerika pe foki ki ngahi whatongia koe ia. Koe hānai ai anga ho ngoi pe mo o mea i koe ia ai whatongia koe ni kuai pe ai lawei koe tahina ngai whatongia o ku mawhatukituki au pito kai tau te whito ki hono alea i o ngahi whainga maari e peheni. Malo pito viola koe o ngongo whawhiawhia eni ai lava ke whaha e Amerika fōtu ai ofisi. He koui koe lahi pe koe lau tau ai whingawe aki whakadiplomatika Amerika mo Tonga. Pea kai ke ngata pe i te whaaki whaka-ekonomika ka ngā e te whaaki whakakau tau e Defense Corporation mālohi au pito ai whingawe aki wāofi a Amerika mo Tonga i he te whaako ia. Pea kai ke ngata ai ko hui koe diaspora peko tau kainga Tonga ku nau nofo i Amerika o ku me whawhofua me ia o toko walu mano pea koe i he tau lahi koe pesete ono noa o e paanga koe ni remittances o nai huu mai ia me kainga Tonga koe i Amerika. Aia koe whenga maari e koe ni ke whotu e ofisi to e whaingofua ai hange koe kore visa e ke wholau ewa. Tau maha e ngahi whetu utaki whakanga aue e lava whakahoko i he whotu ai ofisi i Tonga. Koe whaosi pina e aina hawhahinga kawinga na e mauinga i he whakataha koe ne lava koe a whakahoko pa mo e taki ofisi. Koe mahuinga ia pe pisi i he ngawe wāofi koe ni mo Tonga i he ngahi tau lahi. Pea oku ai pe foke palani ia e pot ngawe ke whakotu ha ofisi i Fisini. Aiku na o si kau pe ia corporate plan koe ni ai pot ngawe ka ku e kamata lewa ke wakai ai whai ha wakai ki ngahi mea o whemau ke put in place ke whahoko ai mea koe ni pea kai ke ngā tai o ku toe iai ai whemau ke toe wāofi ange ai whengawe aki wāofi mo fisi i he kahau. Koe tai nimi whoko o ku lotonga sea a fisi i he whataha koe ni e kau taki i he hoko atu, kamata i he tauni hoko atu. E tau e taha ka hoko mai. Pea ku mahu inga o pito a fisi ki Tongani ko hui koe whanau ako kuna wako he ni
EPC kau mai kau ngawe moe diaspora mo nau tolu pe o nau tonga nau nofo mo nau ngawe ngahi tau lahi i fis ke toe vao fia ke ai feohi moe whengawe aki moe pureanga fisi malo. Ko e ministaia ki muri a tonga ni, whekita utoi ka manu. Mai ngonga le tio me televisione tonga, ko aus norita tui vai. O gei tau ka ngai potu ngai mo ui ki tu unga koe ni o gei ai wailasi monkeypox i mamani, ke hia ko whai i hanga noa i he COVID i tā hiwa mo i flu o kulortonga whenga ngai e tonga ni mo ia, kei gei whakatoka ngā i koa o mai whaahinga wailasi koe ni ki no sila, pe koe nia o mai pe ki no sila koe whaingofua i pe ia i nia o mai ki o tau kau a whunua, ke hia ko kei whakahoko pe ai whiwhilau aki koe ia i he waha au no sila mo tonga ni kako alistu pou mo i whakaikiki. I he ene pehe o ku tapo wai ai tali kita le koe potunga mo ui toki tā ana kau ola ke kakai e whanua, o whē mao he mo ui whai e hi i he rere tu koe ni, pia ke kei hoko toi pe ahono whahoko koe whaunga ke tauhi o i mo ui hai sini, o ange koe ko tātou lahi ahono whahoko mai mei he potunga we e whenga koe ke whai e hi mei COVID i tahi wā, koe hi mei koe whaunga pia i malawai ke ne tali te kei ai whainga ta ani. Nā ne whamala alai ki ngai whaunga koe malawai ai monkeypox o mawhola me he tangata ki he tangata. Aia koe maha ki kono o whamawhola ia i he contact, direct contact, pia mua taha o kune ia, o ia wailasi ia. Aia e lava ia o hau i he close contact, pia moe ha secretions o e sinohan koe whawai koe iube. Aia e kei mahu inga au pito e tau whaka ehi. Au toi hoko atu peho no whai mea koe ia. Ke mei tatau koe uhinga pe ia ke whakasisi ai context. Sai koe maha koe ni o koe mei i whamiri tatau pea mo smallpox. Aia koe maha ki e taimi koe kanai osi eradicate mi mamane nai osi huhu. Nai kawatonga nia he huhu smallpox isi na osi au pito e mi mamani i tahiwa marunoa ai smallpox. Aia koe whamiri tataweni ka pehepe o kui kai ke fu kovi ai puke koe ni o koe ke fu lahi angahi whakailonga koe o mahaki o angi koe puke koe i he smallpox isi. Ko e pehe koe mo ui whai e hi ko paulewa ke fufuru mau peho tau nima, tau hie wā mama o whai tangata, ngawe aki mau pe ai mea malu i koe ke whawhonga pe koe face mask, mo e ngahi whaunga whai e hi ko anga maheni ke ai kakai o whanua i hono tau he koe mawhola ai COVID i tahiwa, me he tangata ke tangata. Kai kehe koe ngahi whai longa lewa eni o e wailasi monkeypox na toi whamala alape ki ai a toke tā akau ola. Koe mahaki koe ni, o kono whailonga koe langa ulu lahi au pito. Matuko maak fo o wene ki tongan, tuki ke au mai ki tongan. Koe mea katoa kono ko ai atu koe lau pe he u sources pe ai potuna me WHO o whai atu aki koe ni koe whamatara. E koe langa u koe mofi, koe mea pange ai lymph glands ia, koe sewage system ia, ke mate ke oa tene toi hoko o toi awega tu e taha ai hangata ki me ka bautu he vae o awega toi fitu e taha. Ai koe ngawe koe ai lymph glands. Ai au koe ngahine ai au kulahine asi moe eko energy. Whelanga ki ngahi kakano mai au kia pe moe langa tua. Aia oku koe kamata ia koe puke a whaho koe aho waki aho nina ia koe te na uai. Ai asi. Pe oskapa toi hoku pea o koe lewa pa mono rash, mono pala. O wha asi lahi tahene asi ana he mata. Au kamata ki pene kula pea alohangi koe whakafoi vai. Me hange pe koe kala asko e hunu. Pe alu pia o whakafonu pela, pia mate pe koe o ku try apa pia o nganganai. Mung mangu me
me ngai fo races ko ni o kumau. Le toi pehe tale ki tale o leo e kai ke malawa e tongania o tauta ofi ha o mai ai monkeypox ki o tau kau awhanua o hange koe ke COVID i tahiwa ko hi e kai ke malawa o ta ofi a whiwholau akia i he waha koe tongani mono usila. Ka koe mea pe ke whai koe mo ui mateuteu ki ha taimi e a mai ai ki tongani ko tau osi mateuteu whiunga ke matatali o hange pe ke COVID i tahiwa pe a si le vai ane mawhola e kalasi vai lasi koe ni i tongani. Ka koe whehu i, e kei whaatai pe a tau kau a whanua i he mahina kato o, ka pau koe a tunga e nia whanonga koe monkeypox, nei takai holo pe i Ulope pe hau i Australia, ko in koa o mai ki New Zealand, pe koe houa pe ewa i he whalaumi New Zealand ki tongani i he aho, pe to uta mai lewa ki tongani. O mahino pe foki me he whamatala koea a toke tā a kau ola, o kose i mau e he kau matau tā koea i he saini si ai whaito o hoho malu i ke vai lasi koe monkeypox, kau te eki ke whaata mai ke ngai whanua koe i mamani, ke ngawe aki o hange koe hoho malu i o COVID i taha hiwa. Ma ai ngongo le teo mo televisione tonga ko Alice Tupo. O ku tāpea ongo ki he whalealea o tonga ai pekia e taho e kau tāki nei whingai aki wāwhi mo tongani. I ngai sektoa ke he pēka koe palemia mālolo siapani Shinzo Abe ko ne pekia. Ko ane a whina e mea tuai e eksea e komitika kato no pele vaya ki office whaampastoa siapani tongani o whawhunga e eksea mo me mipa o whalealea o tonga. I tuku atu ai popoaki whekau ngā mamahi ke whamiri ai palemia mālolo siapani ko ne pekia. Senori tātu i vai me whaikiki. I he mea e sea komitika kato e whalealeano pele vaea, o ia e loto whakaapa mo oni ki he waifi, whamili, pe he ki he kakai kotoa pe o siapani, i he pekia e pale mia mālolo Shinzo Abe, ka koe me mipa o i whalealea o siapani. Nei toi mea no pele vaea o pehe, o i pekia ko eni a Abe, ka ana ane whakahoko e ngahi whatongia whakahistoria mai ki tongani, me ngahi whanua e Pasifiki, pe o kuola lelei ni ngahi ngā ue ko ia, oa o mai ke lolotongani. Ko Abe nane tai mua mai i hono whamalo hia ai wāwhenga o aki whatiplometika a tonga mo siapani, a eia o kei tuuloa oa o mai ki he taimini. Nane tokanga foki ke whakaivia ngai sektoa ke he kehe i tongani, o kau ke ai a ko, ma uilelei, ngahi ngawe lalahi e pule a ngā, mau a ngaivi, tau i mo whawhepaki e whililiwaki o ea, me ngahi kawenga kehe pē. Ko Abe foki ku ne lolotonga kau i me mipa whalealea o siapani, pena e me ai sea komitika kato e whalealea o tonga no pele vaea o pehe, ko e tangata ngau e māte aki mo whaito nunga i he mala e whapolitika le, i he tauhia ngahi wāwhi ngau e aki mo ngai whanua e Pasifiki, ke toi wāofi mo whaingo fuange ai whetokoni aki. I he ene pehe o kuia e whakatoanga i makehe i he wāwhi ngau e aki whalealea a tonga mo siapani, o ku toi wāofi ange, aia o ku whakafou eni i he polokalama ngāwe ai Unioni whakatahataha ai whalealea o Asia, mo ngai whanua e Pasifiki, i hono teke ai tau mua ai ngāwe whakataha, mo whakahauwhi e tau ataina ai ngai whanua taktaha. I kai ngataina i hoko e whakaiwaha i ahotahanima o Sanuali, na i kai ke toi taimi ai whalealea o Siapani, kana nau whakahoko mea ngahi tokoni ki tongani, pea o whamahino mai ai, ai ongo whakaitau te hina i he wā o Siapani mo tongani. Kai ke hena te mea no pele vaea koe pekia ko ini a Abe, ka kone hoko koe whaiwhaitak angalelei i he taki lelei, mo e ngāwe whaitonu ngā. Aia koe ako anga ia me manatu me lie ki he whalealea o tonga, mo ngai whanua o i Pasifiki. Nei whake pe e no pele vaea e tohi pōpua ki whekau ngā mamahi ai whalealea o tonga, ki Ampastoa a Siapani ki tonga ni His Excellency Munenaka Kensaku. I ane a fia i pene whamo oni ai palemia leo leo, po asi tei mo ho eiki me mipa o kabineti, i he tohi pōpua ki whekau ngā mamahi ma ai palemia mālo loko ni pekia, i he ofisi wha Ampastoa Siapani i tonga ni. Lolo tonga ni ko o stuku mai ngahi pōpua ki whekau ngā mamahi me ngahi take ngai whanoi Pasifiki, o kauke eiki palemia o tonga hua kawa me liku. Mo i manatu me lie ki he ngawe māte aki ai tangata iloa ko ini, i he whainga ke whakaivia mo whakamalo hia e wāwhi ngawe aki whakatemo kālati mo i ngawe whapolitikare a tonga mo Siapani ki hatu unga o te wā o whiange. Pe he pale mia ofisi Frank Bainimarama, ko Abe ko tangata lelei i he wheo hi, pea oku hoko i ne whaunga taki lelei ko ha whaiwhai taki angaia ki he toinga kautaki o i Pasifiki. Lolo tonga ini nei mea ai pale mia o Papua New Guinea James Marape, o iai whakaapa-apa makehe ki ai,
Ka uhi ko ngahi tokoni lahi kua whakahoko ange ki ngahi poloklama ngawila lahi kua whakahoko i Papua New Guinea. Kai kehe kuai e manatu mele e pale e mea no usila Jacinda Ardern ko e tangata ngā lelei lahi a ape. Pea ko ene ngahi ngā aue me tokoni ki no usila na e mahino au pito pena ane whakahoko aki ene loto fie tokoni mo oni. O kutai amane kina ki maamani kotoa ai pekia ko ia e pale e mea māloloa se apane Shinzo Abe ka ko e pale e mea fuoloa taha ia kone i lakanga whakapale e mea i se apane. Mai angonga le tio ma televisione tonga ko Asnolita Tuivai. Ko e whamuitaha me he whataha anga hono ni mataha ko e kautake Pasifiki i suwa fisi ti tawakai he ni ki alisi tupou. Ko tukupanga ai pule anga Amerikan ke nau whaki e tokoni pa anga ni mangiau miliona ma ai ngahi ngā ue ki ono 5 e koe ngai ngā ue ki sektoa e tautai i e Pasifiki me ngā ue koe ki langa whakakalaka. Ko e whaha ia i he whataha koe ahoni e he tokoni Palestini koe Amerika Kamala Harris. Lotonga ni i he aho koe ane a whi i he whataha ngani na ia i e tokanga lahi a e whataha ki he toi toko lahi an koe kautaki kui kain ke nau kau atu i he whataha lahi hono ni manga fulma taha koe o e kautaki ngai whanua koe Pasifiki o glotonga whahoko. O mahino pe foki koe ulaki whataha ene kautaki ngai whanua e Pasifiki ke whahoko kia whei tuu talo me he wanoa tahi wā. Kau hika ngahi tukutuku lau mea o e mahaki whamamanahi COVID tahi wā, ka ku ngali whainga taa a e tauni kau hika i kai ngata pe i he holomui koia a Kiribati, me he whataha anga koia e kautaki o e Pasifiki, ka ku kaukei mai kai koia ke mea i whataha koia i whisi me kautaki ngai whanua e Pasifiki ke he. O ku kau ki hene Palestine koia o e Otomoto Masolo ko David Kapua, kau hika kei te pile i koia e whalea lea o e whanua a e kaha o koia o i kei hoko atu na whanua i he whataha angani. Lotonga ko ia o ko ikai ke mea i whataha angani me pale mea koe o tmotu kuki ko Mark Brown, hiri ane holomui me i whataha anga o i taoni, ko hika whea mau koe ke tā whataha ni toka ngā ki te whiri ko ia e whanua. O mahino pe whoki ko holomui me kai lawa ko eni a e kautakini ki he whataha, nei te eki mau e he pifs ha whatokanga tō mua ki ai, tuku kehiange pe a Palestini koe o Nauru ko Lionel aini mea, ai nei o si mao ne poaki koe hiko kei whiau koe whanua mo tupu toko lahi koe kakai o kunau puke i he COVID i tahi wā. Kai ke hena e kakato i pe ane awhia por kalama tala noa koe nei tataki e he minista koe ki muri a Tongani, whekita mo loa utoi ka manu, pe he ke minista koe ki muri a Australia, mo e palemia koe o Vanuatu, pe he ki he Palestini koe o e Otomoto mai Kolonsia. Ma ai ngonga le tio mo televisione tonga ko Alice Tupo. O gulongolongo kātoanga ai whunga vai lahi me vai ko niu tō wā. I e te wā ki e kātoanga ki ono hopo ki e waka whoo mai o ngoni wā i he tokonaki ao taha ono o e mahina ni. Ko ono whapapau i eni me sekiritari ko ia e komiti waka o ngoni wā o whasmiki hiria ai ka kāto e ngā ue ki hono lesisita o e waka. Nā ne pehe hopo ki waka koe ni i whaosinga o e wike e whawhafunga no pele ai o ngoni wā ki wharea lea Pirinisi karani walu fotofili, hiria ene laumali le lei ke mea o hopoki ai waka fooni, e hopoki pe eni wafuvu nā. Nā e osifat uta foki i he kāinga o ngoni wā i he ahonga fulo sune, ai hala ki tama pirinisi ko e te waki o i kātoa ngani, ai ane whaamu ke lava hopoki e mahina ko si, kā koe te eki ki kato ai ngāwe ki hono le sisita. Nei mea henes miki i he hiriangi hono hopoki e waka fooni, e toki whulawatu ki he ngoni wā i he wike ka uki na mamata ki e waka ni whaigai e nau whinga, pe toki whoki mai lewa mi ai o whakahoko whatongia, ma ai ka inga o tongani i he whulau a ki wakatahi. Ko e waka koe ni ku mita e whitu nima hono loloa, pe mita e hongo furu te smare walu hono maukupu, ai au kwhawofua koe kaupa sese wa ngā tupu te nau lava ke whulau i he wakani, pea kuni lava e ia ke uta ai toni e ono ngiao ni manoa. Nei whiunga me dola Amerika i whitu kiru tupu ai wakani o i kai lau kei e ngai whamore ki ngai nau maloi i he waka. Ko e whamumitahami mala e sipoti e hoko mai o ka hiri eni whahoko atu ia e Senolita Tuivai. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koroa PDH. Whamalo e te tau kei whi ao mai, wakai koia ki whamuimui taha mi he mala e o sipoti.
O ku kei hoko le leipe ai ngā aue le o ai matapule tonga ko konseti liu tai ma ai Timi Plus a New South Wales i he whea au i State of Origin. Koe lava ene tau e walu me ngā aue a liu tai ma ai Timi, ai aku ne malu i mo tauhi ai Timi Plus, pe aku ne toi ngā aue whakataha pe me kautaha NRL a Australia. Koe kautaha koe niok i loia koe E-Group, pe aku tuu ia i sene Australia. I he whake eke a ngongo spot ia le tio me televiso ne tonga, nei pehea e liu tai o kune whanonga toko taha pe mo e Timi, ka o kune totongi i pea kau ngā aue ke nau tokoni ange i he ngai wheituu o kwholau ki ai ai Timi. Ko aue, ko tutu ni ke he malu e whanau. Aia koe mau me alahi tahana si alu e whanau ko nio whai hatonga mo ui o asi he newspaper pe lava mo re nau kontureti pe lava o mau ai mo i misi o liki. Koe mea mau inga au pitoia. Pe koe ngau e kafa i he tuunga o koe whanau koe niu nau milionea. Nau tolu me koe topu en mahalo i New South Wales o mo Australia ki he sipoti koe liki pe te nau kauke ngai Timi. Pe whia mau bida taha kune lava o mau e nau toka i mo e nau whakatu i mo pe whapapa. So o kou kau i he mau inga pito ki he kau whai ako. E kou mei hoko pe ko ha tamai ki e whanau. Koe kai ki hataha e la vea mai hao ki ha wheitu. Koe tau te whito ki he COVID-i. O kou toi toka ngai nau tolu ke ua te nau si mau e he COVID-i. Aki e mau e kwhawhea hao horo nau tolu e wheitu ko tope. Ne te pehe liu tai o i he tuunga le leipe ai Timi a New South Wales, i he teu koe ki he nau wa inga hono tolu mo Queensilani i he whiawhini. Iyo, koe tuunga koe nungu mau iai, koe kau wa inga unau tu i he tuunga mo i le rei au pito. Pea ku whiawhia ko tope kau fisio, mo kau toke tā. Pea koe tuunga lahi u mau toa ngai au pito koe nau welfare, koe mindset, pea mo nau ki fia mo nau complete approach ki nau tau pepe koe tapa e tau nau mo ui spiritual balance o sai a bita tunga koe e whanau. O ku ke e liu tai a tau tupu atonga ke owa e tuku e nau whainga. Pena ne tue whakatātā ki he tuunga o kumalawa ke au kei hataha i he malae o akapulu o tokoni ki o nau whamiri. Ku whaipe whaloto lahi ke tau whanau tonga. I tonga. Mo tau te whitope ki tonga pia mo ngai e lia. Ni oa fo. Ni ue be ngai whainga maria mo ngai pathways ai ngai kalapu. E lava toko nia ki nau tau. Pia koe pe whaamu na ia tahu whia mau tala noa tokoni. Pe kumi tokoni ki ngai mea i he sipoti. Uai pe mo kau whaiako mo kau tokoni whakaprofesionale te ulama koneki nau tolu ki ai. Oka pa iai hani he whia mau. Kou toki tala noa pia mo me mipa e tahe kau reka wainga koni ailani. I he tima New South Wales, whana mai kau seti nau tuk whātau e ap mai ku whae. E ongongo whawhiawhia ia kia te au, wahe mai e reka koe niu teken tala kata. Pea ko whemau peke wahe adu, whainga maari e tokoni to whaamiri kua kia kau reka koe ni. Kai ke he ewei pā New South Wales me Queensilani i he ose minite hongo fulu me he tahataha i he whiawhini i Suncorp Stadium. Me he malae o he soka. O ku amanaki ke langa mala e soka i he senta soka e kautaha soka a tonga ni pe koe TFA i loto tonga a tele. Ko hiri ene whamo one Palestine kautahani no pelewe i hala, mo e pule lahe kautaha langa e Taxing Limited, Wen Howlin i he pongpong e ahoni, ke kamata whaka ofisiale polo kalama langa ki he mala e wa inga. Nai whamo one pule lahi ai TFA lui aho pe he foki ki he pule ngāu e me he Taxing Limited, Bin Lin ki he whamo one alea pau ko e ni. E wakai mo siofia polo kalamalanga ko e ni i he malu e pulelahe kautaha ITS Pacific Limited ai ako malakai wakasiwola. Kai ke hok amanaki ke iai ai sea e ni mangeau ma ai kau mamata wa inga i he malae ko e ni. Whakataha mo ngahi loki ma ai kau toke tā, kau whakamau, kau wa inga pihefoki mo mitia. E te iai me wheitu utau me alele, ngahi uhila ke he uwa inga whakahoko i he pouri, pihefoki ki he malae soka. O kuwhafuafua e toki kakato ai langa ko e ni i he mahina e taha ua pe taha walu, pe a kuwhafuafua koe paanga e walu miriona a hono mahu inga whakapaanga ai polo kalama langa ko e ni. Ki mua koe pe tau mawai te tawakaingi pe heni ke ngahi ulu i o ngongo. Whaha e he eiki pare mea hua kawa miliku ke ngongo ai ledio me televisoni tonga, ai tali e Amerika ke whakatu aha ofisi wha ampastoa o Amerika i Tongani.
Me ai ekse ai komiti kakatono pili baya o fafunga ekse me kame mi pa falia lea e tu kwatu e nau popo aki fe ka nga mamahi ki he pare mia malo lo sia pani kone pikia. Pe a maho inga ke mo oi mai teu teu e ka kai e funua ki taimi e o mai vai lasi mangi box ki o da ka a funua ke hi ko ino usila i he taimi ni. Ko e ka katai pe mo uni ngongo mo le te o tonga uwaki mo wa ka mawhake televisioni tō ngā ki he hoani o ke whaamo ne au tāki kotoa pē ngā hiungo ngoni ki roto whāne kotoa pē. Whamalot ku ke tau kei whi au mai, ka mumia.